3 de 17 e teenager como também maior tur dos Mr. Agree pa siniki participa na esaki. Dinge Family Center, maior ng guardians por supervise ng teens account dordiwa quanto tempo na tapasa di social network e maior ang tami por intervene si acaso natahay na dasi mucho uso di app aki nang por pone un daily limit of the hasta schedule breaks. Kung feature aki maior na po make sure kung ang teenager ta pasa solamente tanto tempo di app e por ejemplo kung no por accesar sa akin mientras kung nanta na school of mientras kung na misrasi ng housework. TikTok, te sungo te ofrece eigenlijk controls ng mas extreme na debi na diferente motivo, pero TikTok te permite mayor dan pasiniki linka account kun ang teen su family pairing feature. Después si hace sa akin mayor dan por decidir cuánto tiempo e teen por pasa ribe app cada dia. E queremos eigenlijk para nos mes adulto, it's important. Hasi pa po mensaje po bida mas miho. Dan por ponen ang teen screen time limit e tambe receive un summary di cuánto tiempo na queda eigenlijk ribe app. Pero tambe ito permite mayor dan pa mute e teen su push notifications. E sa kita pa teenagers entre dan di just 3 pa just 5 kung eigenlijk by default na notahin notifications mas especially 9 de noche te ko 8 di mainta pero aqui na parents tambe por escoger quizás un pause per notification durante di un cierto set time. Eigenlijk unkos ku nang nota of kung nang sipor hasi di ba TikTok nang po limitante hasta contenido específico kung nang no kiar pa na yuwak. Dus say tanong na TikTok tabay paso hope mas leo kumpara ku otro nang Snapchat tambe tin parental controls ng tinang family center kinabo po monitor algun di botin sa activity ariba app parents tin ko krea ng misong Snapchat account i después conecta esaki ku esundi ng teens i asina ku parents ta pair dos accounts ng porwa ku king ng child of friends di ba Snapchat tambe ng porhaya un glimpse di king ng message di ultimo dia fuera de esa mayor na buwa kung lista kompleto di members din groups kung nang tinta aktivo din di te kung si mampasa. Dus ja, hasya mas lihe possible no guarda until the end of time. Riba Discord tambe buting option di parental controls tambe ng tingo family center na unde kung nang te permiti mayor na pa monitor ng child's activity ariba platform i asina ko bo enrolled in family center. Mayor na lo recibi un weekly email summary qual te conteni information tocante di actividad ribetin kutasi uso di Discord.